Ги запамтив имена, добре. Добре, Драго ми што сте тука утрово, што сте дел од Здрава Македонија, што можеме да поразговараме. Имаме неколку причини за тоа. Тука е надпреварот кој што ви играте нели во недела, но и она што нели го добити како признание во Данска за најдобра коментарка за 2013 година. Тоа беше еден интересен пречек на аеродромот во Скопје, имав можноста да го видиме, на што го направија нели твоите колешки. Кажи ми, пред сега да прашам тебе дали го очекуваш ова дека ќе се случи? Па не мога да кажам да нисам очекивала, сmatrам да свака спортискиња од свих нас пет е сматрала да управо заслужува ту награду. С друге стране, nisam se ošto opterećivala zato što sam zaista stvarao veliki uspeh krajem decembra i nekako je to bilo primarno u svemu ovome. Opet od tih 5 rukometašica ja sam jedin imao na medalju sa svetskog prvenstva, pa je možda to donekle i prevagnulo. Така. Како би оценилате 2013 година на тој професионален план со ракометот и кога стана збор за што го направи во клубот во кој играш и за селекцијата сега? Generalno, to je najbolja godina u mojoj karijeri i zaista ne bih ništa zaista promenila. Što se toga tiče, osvojena Liga šampiona zajedno sa Jovom Komuđeru. U mesecu maju, nakon toga, decembar, srebrna medalja sa reprezentacijom. Do tada Vardar bez poraza u Ligi šampiona, tako da bolje zaista nije moglo i nadam se da ćemo nastaviti svi zajedno u tom ritmu. Така. Сам нагора посебно да израз во ракометот прехлади, мислам дека пред 2 години кога ги запознав од прилика многу подобро играчите односно ракометарките на црногорската репрезентација. Како тогаш ќе дојде приказната да Jovanka da završi во Vardar? Pa kao i sam što si rekao, 2012. je za mene bila, kao što je za Andreju bila ova godina uspješna. Mi smo osvojili srebro na olimpijadi i evropsko prvenstvo i nekako je to evropsko prvenstvo za mene bilo šlag na torti jer smo uzeli zlato u Beogradu. Posle toga je došla Liga šampiona i nekako nije bilo puno nedumice da gdje ću dalje da nastavim. Pomoglo mi i to što je Andreja odlučila da dođe u Vardar i tako da sam srećna što smo došli zajedno, što smo zajedno osvojili Ligu šampiona i sad zajedno nastavljamo da pobjeđujemo. Така. Меѓу другото ќе кажам дека доделуваме и на 5 мина по 2 карти за надпреварот кој што игра Вардар во недела, така да оние кои што ќе сакат може да се разбира во продолжение да се јават и да дојдат, како што кажав, по 2 карти. Ве очекува надпреварот во недела. Како датете до сега подготовките и нормално што очекувате? Mi smo već imali priliku da se susretnemo sa Turingerom do sada u karijeri. Smatram da je izuzetno teška ekipa i jako mnogi ljudi pričaju da je naša grupa lakša od druge. Danas je dosta puta pokazalo da su favoriti zaista samo na papiru i pre svega očekujem izuzetno teške utakmice. Naš sigurno cilj je da ostvarimo sve pobjede kod kuće, jer je to ono što je najbitnije da bi se prošao na taj Final Four. Sad, naravno da imamo visoke ciljevi i želje, ali opet idemo od utakmice do utakmice. Konkretno Turinger je izuzetno jaka ekipa koja ima veoma dobar ritam tokom meča. Morat ćemo malo da usporimo to njihovo, da kažem, prenošenje lopte i definitivno da će odbrana opet biti ključ pobede. Trebala je Andreja sama da dođe. Pa evo, sve je rekla. Izuzetno teška utakmica nas očekuje. Ljubitelji rukometa mogu da dođu, da naviju, da nam bude velika podrška, jer stvarno nam je potrebna njihova podrška. S druge strane, Turinger je izuzetno jaka i ozbiljna ekipa iz Njemačke koja je 60 minuta će da se bori. Sigurno neće dozvoliti nijednog trenutka da, bez obzira ako mi budemo vodili ili gubili, one će davati sigurno svoj maksimum. Igraju tu agresivnu odbranu na koju ćemo trebati da se prilagodimo sa nekim mirnim i disciplinovanim napadom i naravno da igramo odbranu na našem nivou kao što smo to igrali protiv Larvika u Larviku i kod kuće. Tako da očekujem stvarno jednu tešku utakmicu i nadam se da ćemo upisati prva 2 boda. Дај Боже да така се разбира. Она што ме интересира, би било ли изненадувањата за љубителите на ракометот и навивачите на Вардар ако Вардар се најде во големото финале на Лигата на шампионите и ако евентуално дојде до триумф? Pa mi lično smatramo da je to bio neverovatan uspeh. Imali smo priliku da budemo u ekipi Đero Mađarskoj gde je ekipa posle 7 neuspešnih pokušaja došla do finala. Ali Balkan kao Balkan, mi kao mi uvek očekujemo odmah rezultat prve godine. To je izuzetno teško, treba mnogo rada, ekipa je tek 6 meseci na okupu. Mi tražimo strpljenje, a mislim da za uzvrat dajemo ovaj povod da ljudi dođu i da nas podrže. Така. Дојдете на така да кажем, изненадно сите тие засилувања во Вардар кога се прави таа една
успешна голема екипа како што сте моментално вие сега, ќе бидеме успешно нели во она што следува. Сега да прашам каков е планот за неколку години понатаму? Дали тоа ќе го практикувате понатаму како добра игра и дали имате уште повеќе цели за следните неколку години да биде Вардар страх и трепет буквално? Pa svakako da svaka od nas razmišlja i da produži ugovor i sve. Mislim da je većina nas potpisala ugovor na 1 godinu, tako da sad trebamo da se dogovaramo za dalje. Ono što mene čini srećnom to je što stvarno ova ekipa Vardar ima prije svega jednu zdravu i dobru atmosferu, što je jedan od preduslova za ostvarivanje dobrih rezultata i stvarno se tome radujem. Ja sam imala priliku s Andreom, kao što sam rekla, u Đeru da igram 2 godine i te druge godine smo osvojili Ligu šampiona i mogu da kažem da je atmosfera stvarno bila odlična, ali kao što je ovdje sigurno da nije i to je ono što me stvarno raduje, što se stvarno dobro slažemo i što tu neku atmosferu van terena prenosimo i na terenu. Tako da očekujem da će to biti i u narednom periodu i daj Bože da potraje što duže, jer mislim da imamo sve uslove za rad maksimalno dobre i na nama je samo da dajemo sve od sebe na terenu. Така. Оно што сакам да прашам исто поврзано со надпреварите. Македонците обично го сакаат ракометот како спорт. Имале шанса неколку пати да се радуваат. Ме интересира колку сте запознаени со приказната комета од Ѓорче Петров, која што беше пред некои 13 години и колку на некој начин тоа ве инспирира или пак ве поттикнувате дека може тако нешто повторно да се случи овде. Ако се случи тогаш, зошто да не и сега? Svi znamo ko nam je trener i znamo gde je igrala i šta je osvojila, ali tako? Naravno, mi smo deo ovog rukometa, njihove istorije i znamo šta se dešavalo ovde. Prosto, za svaku sportistu je privilegija igrati u državi u kojoj je rukomet sport broj 1. Jer to je zaista retko, svi znamo da je fudbal uvijek primaran svuda. Meni je drago što je u Makedoniji rukomet sport broj 1 i što smo mi deo ovog velikog projekta. Svojim dobrim igrama, zalaganjem, odnosom prema dresu Vardara mi ćemo napraviti isto euforiju i ja se nadam u narednim godinama, pošto kao što je Jovanka rekla, mi ovde uživamo, zaista se osjećamo fenomenalno kao kod kuće i ne vidim razlog zašto ne bismo se zajedno radovali u narednim godinama. Така. Ви имате интернационално искуство, стигнали во други клубови, се разбира. Ме интересира колку за земите и за публиката значи да имаше најдобар ракометар во светот во својот тим, колку тоа влијае на другите во екипата, без разлика на какво ниво се. Предпоставам бидејќи екипа која игра во Лига на шампиони, ракометарките се на наистина најдобро ниво што може да биде, нели? Па ме интересира колку тоа влијае и колку можеме ние да бидеме горди дека имаме на таква екипа и такви играчи. Pa ja prije svega mislim da Skoplje i Makedonija trebaju da budu ponosni jer 3 ekipe igraju u Ligu šampiona. Metalurg, Vardar, muški i mi. Tako da stvarno to je jedan veliki uspjeh za jedan grad i za jednu zemlju uopšteno. A mislim da za svakog sportistu znači puno da igra pred punim tribinama, tako da ja iskreno nadam da i svi ljubitelji rukometa koji dođu da nas gledaju da užive. Jer kao što je i sama Andreja rekla, mi kad dajemo sve na terenu i kad se stvarno srcem borimo, mislim da i zaslužujemo da budu tribine pune. Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ja mislim da se jednako klub voli i sigurno sam da ćemo mi u narednom periodu i dalje dobrim partijama pokazati da zaslužujemo i zavređujemo veliku pažnju na tribine. Andreja? Ja nisam objektivno, ne mogu da pričam o sebi i da odgovorim na ovo pitanje. Sigurno da znači. Sigurno znači jer smo imali priliku da igramo u Đeru sa igračicama koje su nosile to laskavo priznanje. To je magnet, definitivno. To je magnet prvo za sve navijače, jer jednostavno kada pogledamo u drugim sportovima šta znači ta prestižna titula, svesni smo koliko je to i bitno. S druge strane, sutradan ta titula na terenu ne znači ništa konkretno dok se dobrim igrama ona ne ponovi, jednostavno ne pokaže prava vrednost, je li tako? Ja jednostavno to stavljam u stranu iz prostog razloga što je u nedelju ono zajedničko, timski što nas čeka i ta titula jednostavno desila se, bila je prošla, možda će nekad opet biti, ali prelepo priznanje, ali jednostavno to je već bilo nekoliko dana unazad. Moramo se okrenuti drugim obavezama, vrlo bitna utakmica, okrećemo se timu maksimalno. Така. За некои што помалку го разбираат ракометот, на преврат сега го играте во недела. Реваншот е за 7 дена, за 2 недели, како доаѓа? Ne, igramo kod kuće sa Turingenom prvo, onda idemo Savehov u Gostojevu i onda nam Mitjeland. Ne, dolazi nam. Во Скопје? Da, u Skopje. Така. Pa потоа се формира тој Final Four, па финалето како му доаѓа?
Igra svako sa svakim dvije utakmice i prve dvije iz grupe idu na Final Four. На Final Four? Da. Така. Колку често ти ги гледате, например, настапите на македонската женска ракобедна репрезентација? Ви играте за различни репрезентации. Кажете ми колку ви е тешко, евентуално, кога играте или би играле против македонската женска ракобедна репрезентација? Колку толку сега ги запознавте, кои се отприлика? Dobro, da, generalno mi nismo igrali u posljednje vreme. Ja sam stvari igrala turnir protiv makedonske reprezentacije u mesecu novembru. Makedonska reprezentacija definitivno prestoji neki period formiranja u smislu jačanja. Smatram da je tu jedan određeni broj mladih igračica, pošto se nekoliko njih starijih povuklo i prosto smatram da će u narednim godinama Makedonija morati mnogo da radi na razvoju ženske reprezentacije, što je sigurno bitno za rukomet generalno ovde. E sad, ja se vrlo dobro sećam kako smo mi prošli put za 3 godine, gde smo reprezentacija Srbije neuspešna, 3 evropska prvenstva, ne prolaze grupe, nakon toga 4 u Evropi i drugi u svetu. Tako da sve je moguće uz dobar rad, uz veliku podršku ljudi samih u federaciji, jednostavno treba trud. Treba uložiti truda i naravno opet neizostavna finansijska sredstva. Bez toga se danas ne može. Што мисли црногорската репрезентација за нашата? Pa evo, kao što je i sama Andreja rekla, sve je tačno, potrebno je stvarno vrijeme i strpljenje i mislim da jedan sistem po kom treba da se radi, jer evo i mi svi kažu osvojili smo i srebro i zlato, ali to je i tekako bio trnovit put, imali smo puno i poraza i padova i kada nam je bilo teško svi su nas kritikovali, bili smo najgori, kad smo pobjeđivali bili smo najbolji, ali to smo u stvari nažalost tako je na Balkanu, kad pobjeđuješ najbolji si, kad gubiš najgori si, ali potreban je sistem, rad, vrijeme i sigurno da imaju preduslov da naprave jednu mladu i borbenu reprezentaciju. Така. Колку е битна и самата лига во која што играте за да клубот достигне до повисоко ниво, да кажам? Во самиот квалитет, без разлика да играте у македонска лига, mađarski ili neko drugi? Za svaki klub je bitno da ima što više jakih utakmica pred samu ligu šampiona, jer to je ono što podiže kvalitet i uigrava tim. Sad, makedonska liga sigurno nije na tom nivou na kojoj bismo svi želeli da bude, jer, kao što su rekli, nedostatak finansijskih sredstava, nažalost, kroji sudbinu svih klubova, kako u Makedoniji, tako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. To je bez ikakve razlike, evo, poredimo Srbiju. Srbija nema ni jedan jak ženski rukometni tim. Vardar je daleko, daleko iznad svih srpskih klubova. Tako da treba biti zadovoljan i sa tim jednim klubom koji je zaista prednjači u Ligi šampiona. U odnosu kad pogledam na zemlju koje ja dolazim, nažalost ne postoji klub koji bi dostojno predstavio zemlju. Dok je recimo u Crnoj Gori budućnost isto također državni projekat i sa uspehom radi prethodnih godina. Така. Рековме дека очекуваме победа. Нели сите се надеваме на што ќе се случи во недела. Кажав дека доделуваме на 5 мина по 2 карти денес, па ќе го направиме утре. За некои што, млади девојчиња, девојки сакаат да се занимаваат со ракомет, да бидат професионалци, колку жртва, да кажем, треба да се направи, што една, да кажем, млада девојка треба да се одвикне, од што го имаат и други, за да дојде до еден ваков степен, например? Pa svakako da postoje velika odricanja. Možda nismo imali djetinjstvo i nismo prolazili sa našim generacijama ono što su oni imali, ali ja nijednog trenutka, sigurno sam da i Andreja ne žali za tim, jer mi možda s druge strane imamo nešto mnogo vrednije i bolje, ali najbitnije od svega je po meni da nebitno je šta radiš, bitno je da ono što radiš daješ sve od sebe, a izabereš sam šta voliš i čime želiš da se baviš i uvijek daješ sve od sebe i sigurno sam da jednog dana će se vratiti. Slažem se u potpunosti, kao što je rekla Jovana, pa jeste. Definitivno da smo mnogo toga propustili, ali smo mnogo toga i dobili. Jer ja sama kad poredim sva ova dešavanja od prošle godine i zaista neizostavan doček na aerodromu, u tom momentu se zaboravlja svaka poteškoća, svaki poraz, svaka teška situacija, težak trening, teška utakmica. To je vredno svega. To je zaista vredno svega, svakog truda, svake kapi proliveno znoja i tako. Има ли некој место, некој посебен клуб каде што ќе ви останете во посеќавање, дали според навивачите, дали според самата атмосфера, градот и нешто? Од оно што досега сте имале можност да го искусите? Pa svakako meni je ostao i moj klub Budućnost, u kom sam ponikla. Mislim da njega ne bi bilo ništa ni od moje karijere i naravno da me vežu mnogo lijepa sjećanja za budućnost i za navijače, uopšteno za moj grad i zemlju. A svakako da je to i Đer, jer smo osvojili Ligu šampiona i to je nešto što ostavlja veliki pečat i čega ćemo se sigurno sjećati do kraja života i taj fenomenalan doček koji je bio u Đeru na trgu. Tako da to je nešto
što ćemo se sjećati stvarno cijelog života i naravno ta atmosfera koja je bila u Vesperovom finalu Lige šampiona jer smo igrali revanš kod kuće. To su neki momenti zaista koji se ne zaboravljaju, kao što je ovo kad je izabrana za najboljeg igrača, kao i njeno final kad je igrala u Beogradu. To su stvarno ti momenti gdje igrač sigurno će se sjećati do kraja života. Andrija, ti? Generalno ja sam svoju afirmaciju puno stekla u slovenačkom Krimu gdje sam provela 4 godine. Inače i uopšte ovako neku zrelost sam stekla tamo. Kao što je Jovanka rekla, opet Đere sad ostavio najveći utisak jer je najveći klubski uspeh, ali smo sigurni da nekako prosto mi ljudi sa Balkana se mnogo lepše radujemo uspesima. I slušali smo mnogo o tome kako je izgledalo kada je Kometal osvojio Ligu šampiona i voleli bismo da doživimo tu, da kažem, vrstu privilegije, da proslavimo veliki uspeh ovde jer mi to ipak znamo i znamo da se radujemo. Сигурно. И веќе неколку месеци сте во Скопје, тука живеете. Како се снајдете? Сега знам дека нема некои било какви културолошки или не знам други разлики меѓу Македонија, Црна Гора и Србија. Нормално има, но ете како се снајдете? Pa iskreno ja se sjećam kao kod kuće, baš je super i jako ste srdačni, ljubazni. Mislim gdje god da se nađete uvijek predstavlja problem jezik, da je to neka glavna prepreka i barijera. Ovdje onako super, mi razumijemo vas, vi razumijete nas, ali mi obećavamo se naravno ćemo naučimo makedonski kako bi bilo lakše i bolje sve. Dačno. Ali super, stvarno, baš se dobro osjećamo kao kod kuće, kao što sam rekla. Dovoljan je podatak ako uzmete da smo mi iz Đera mnogo češće išli kući, a do sada roditelji dolaze više kod nas. Tako da mi je sve jasno. Кај сте, да. Наистина близко. Da. Со македонската како почнувате да го учите? Da, to je baš upravo se dešava ovih dana u toku. Nemamo nikakve probleme, mislim da ćemo brzo savladati pa ćemo sljedećem intervju ovdje pričati makedonski. Може. Nema gajle. Nema gajle. Ти се навикнал да тоа затвори врата и затворија вратата. Затворија вратата, све сме тоа научили. Добро. Драго ми е што бевте утрово тука. Што имавме можност да се запознаеме, беше голема чест што можев да се видам со вас и да поразговараме. Ова што го донесе од Данска, гледачите има можност да го видат како признание за најдобра ракометарка за минатата 2013 година. Ви посакам многу среќа и во Вардар и понатаму. Здраве Боже Кади да играте понатаму вашата професионална кариера. Очекуваме победа, се разбира. Наравно, по-добро ми очекуваме. Самите навивачи на Вардар. Па се надевам дека следниот пат ќе имаме малку поголем пехар, кој ќе се видиме. Дај Боже, не мора овај да буде опште, нека буде само клубски. И ќе дојдеме сите, односно ќе дојде сите, цела екипа на Вардар. Можете мало проширите студија. Ќе го направиме, тоа не е проблем. Само вие да горе се дојдете, тоа е најмал проблем. Ќе го направиме и да се честитаме како што треба. Hvala puno vam. Ето така. Голем поздрав. Голем поздрав. Ето така. Тука некаде го завршуваме наше денешно утринско дружење. Како што кажав, Вардар го игра својот надпревар во недела. Денеска претпоставам дека 5 мина се јавија да добијат по 2 карти. Тоа ќе го направиме и утре. Останете понатаму со Канал 5. Она што следува продолжение се разбира е визита. Ние се гледаме и утре повторно во 7:00. Поздрав.